BJP Tripura motha thansa angai mano hne miya taltum talene jisni salmario edisi hapang bai Tripura hafang kokchablai mani pandano rogai koktuma sikha fiaba ojarawa amti haimungsa kokkorei obo haino lokurokno oroi poroi khaina bagesi amti koktuma snamjaka hene jeng hne mano tabuk social media sokhoyani sikang jora obti haikeno Tripura sa lokurokno tatal khayei oroi poroi khaimani jeng jotono sawi mano fiaba tabuk social media sokhoymani yagulo kubuitamo tatal tamo jeng bebakno sawi mano faidi jeng saiman layeno tamono edisi hafang bai Tripura hafang baksa khlai achugi kokchablanya nangkha o kogrokno jeng jotono sawi mano Tripura sorok machaya manengya machumya makanya ungmani jeng jotono sawi mano fiaba bebagrangno central government Tripura state government no rohoro jeng jotono o kokno srai ke sawi mano oboni bagai o kokno regino miyani jisni eba 27 salmariwo Tripura hafang bai edisi hafang kokchablai mani kokse fiaba obono no kubun bodol rok Tripura salukorokno oroi poroi khaina bagai dalbidal thansani lamano chaja gyalupuro oboti haike koktoma kariwo fiaba 2019 ni 15 August ni 73 Independence Day palai jakfuro chini Bharat hakotor ni Pradhan Mantri Narendra Modi tuini bial no yakagrina bagai Jal Jeevan Mission mungai kaisa samung botang sonsajaknai hini saklaikha Pradhan Mantri Narendra Modi je Tripura hasri ni Mukhyamantri Biplab Kumar Dev ni wansungma rokno kubui khaina bagai barzaro jaka Sushant Chaudhary no ningjaknai tete Shakham Bedek ni mantri no barzaro mani yagulo tabuk titi edisi bai khobjak dalbidal amchayo tuini jingjal tongmani abono sokomorna bagai khumulungni titi edisi administrative bhavoni conference hall 18 takarjola jompuijolani MDC Pradhut Kishore Dev Bormani meetingo phaimanjaka Tripura hasri ni mantri Sushant Chaudhary o meetingo bo shakha edisi amchayo ningjaknai titi Shakham Bedek rokni bagai dalbidal Shakham Bedek ni ojamati engineer rokni bisingtei teibo samung kaham tubunai teibo shakha joto hasri ni logi Tripura hasri ni edisi ni kami amchai rogo bo haino nok tuini pipe rönani samung tangjak tongo tei chini hasteo Jal Jeevan Mission ni bisingtei kami tei rohorjak tongo hini saklaikha tei o meeting o phaimanjakha TTADC ni CEM Borom Gwnang Purno Chandra Jomatia Deputy CEM Borom Gwnang Animesh Dev Burma MDC Borom Gwnang Bhobranjan Riang MDC Borom Gwnang Sunil Koloi Kiron Gitte Rajiv Mojumdar tei kubun adungrok ADC amchayo tongnai lukurok tuini bial ungo hini saklaikha haifeno Jal Jeevan Mission ni bisingtei gobang thayo tuini bial rokni yakagrikha fiaba gobang thayono tuini bial sokomori manyakho aborokno tuino TTADC ni administrative ভবনো গবাং কিসা কক চালাইজাখা এবং আগামী দিনে কিভাবে উপজাতি অঞ্চলে আরো পানীয় জলের ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কুমলুঙে টিটিএডিসির যেটা সদর দপ্তর সেখানে আমরা মিলিত হই আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার এডিসি আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম দেববর্মা আমাদের ডেপুটি সিএম সেক্রেটারি ডিডব্লিউএস চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডিডব্লিউএস সারা রাজ্য থেকে ডিডব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিকরা ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের এডিসির যে বিভিন্ন জোনালগুলো রয়েছে জোনালের চেয়ারম্যানরা সেখানে আলোচনায় আমরা মিলিত হই এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।